يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. او مؤمنا دوست جوڑ مکنت ہم مردما کے جوڑش کو تکشم دین یا گوشکندے او گوازیے چہمائیں کہ دیگ بتگنت کتاب چا شما پیسر او عید کے کافرہ ہم دوست جوڑ مکنت او بطرس سچا اللہ اگا شما مؤمن ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. وحد کے شما توار جنت نماز نیمگا گوڑا جوڑ کنت ایا یک گوشکندے او لیبے ای پمشا کہ آنا سرپدے مردما